football Titi par changa som pakhat na ngai thavele don ta ila Manchester United hian tun naya result an nei thalowa club in rel bol na lama po thok tu in ban nualin a chelam boruakin a bom tam le stadium thar an sak tur po an club legend te atang ngei po in thlop lo te an om le zela hetiang kara hian an legend team captain thin ni bok Greenville hian soyin Manchester United hi Khovela Football Club House abera tangin mani na thokte chom zo lova an chuak ta atia a club hlui hi adim lo hle United hian mer tu anei tam hlea fakna a zui tu an om mangri meu lavani Liverpool captain Virgil van Dijk hian amalam hun a chian lo thu soin Merseyside club a hian tun season back a cham don emtia adin mun ala chiang lova kum samthum pathum mi hian soin tunari chuan engma kala hrebik lo kum thara enge thleng don ka hrelowa mi tuin emo hria anga ain soi chuan I mai chana ngei dot a hril che tina ani mai atia Liverpool hian an captain hi an chel lawani chuan captain thar le defender thar lo thei lawa an nei atul ngei dona Mohamed Salah le Alexander Arnold te din mun po achiang lawa Liverpool hi tuna an din muna hi chuan transfer hun lo thleng turatan anin bua sai that hle angai arukin an player poimo contract zo tur te hi in remna an lo nei pui reng to ani ero chuan thu ran ni sela chutiang ani silo chuan tuna an din muna hi chuan ki player pathum lai chan thei an nia an mani thak tu tur tha an nei lo phei chuan hemi ngong hi na thei tak turani Liverpool le heng an player pathum te a hian eng tak thleng zel don ni mo Michael Owen hi Liverpool a parvul ma se Real Madrid le annuwa a khelna klapa te base phak talawa soi thin ania ani hian Ballon d'Or te hial dongin a che that line na khachuan ani aya tha anom bik lova ti chuan Liverpool in an ui chung Real Madrid somna har phal lovin sangni pali khan Merseyside chua sanin Madrid khua a apema season khatchau Real ta na khel Real Madrid chua san tura thutlung na asiam lai hian atin zone len ber chu a club hlui Liverpool a let le ani ma se a hnol club hi anin du ve tlat towa Michael Owen hi alung leng thin hle ma sela mangai masa abana chin abese ang amulo tluan ta ani hemi chungchang hi ama Michael Owen ngei hian ti hian asoya Real Madrid chua san tura thutluk na ka siam khan Liverpool la kir le kadua ma se khati lai khan Real club how tu te khan kamanata na pan mak ta doi som paruk the chuang ngam om chun chu Newcastle chap an ni thu min hril kha thu ka hriat khan mak ka tin min thong leya Liverpool la khan kir le kadu ma ma se atakram achang talo Real Madrid club how tu ten hena khan Newcastle zom kadu lo thu ka hrila Liverpool la ngei kir kadu thu ka thlen khatianga ma kalak nu po khan Liverpool in kamanatan pan mak ta doi som bak an the chuak phal lawa ti chuan lo thei lawin Newcastle ka zom ta ani Newcastle zom tura thutluk na ka siam lai po khan Liverpool la ka kir le theina tura kong tangkai ani kala be sei fan Newcastle ka zom nuwa kumte lin ka hlutna atlaniama Liverpool po khan sum claim te sen angai to nuwa khachuan min lak lu ngei ka be sei ma se liam kaneya katlaniam ve zela Liverpool khan ke min lak let ain Fernando Torres le Luis Suarez te lak lu kha an thlang ta zo kani chu wangin ke kha min la lu du talawa kaswang tuana atakram achang talo atiani Michael Owen hian Liverpool a chua sana a chua san Liverpool an na Real Madrid a season khachau huna man nuin Liverpool a kir le adua ma se Liverpool in Michael Owen aya an hlut jok na hriain an du dan te lo chuan kal an tumbik si lova Michael Owen hian thutluk na voi khat asiam swala wang khan a mangai klapa kir le ni anei lo tluan ta ani Michael Owen hian a hun nung lama Manchester United azom phei khachuan Liverpool tran tu ten an hozual hleya an club legend a po an rin lu du talavani Owen hian United a English Premier League no moi choi ma sela a khel le chakna Liverpool a khel le thei tamia lawa Liverpool hian Torres an lak lu nuwa Luis Suarez la lu tin Michael Owen tan hian mun an siam du talavani Lionel Messi hi ven a har ngangania nge Real Madrid midfielder Luka Modric ngei po hian ti hian a soyani kha tum khachu El Clasico match kan kheldona Zinedine Zidane khan Messi dan tura hian ngai dan te in ayam ti in min zota kei chuan in ring tok fashanin
nei te renge ball chantir lo ani mai tin ka chang match khel tran ma kha chuan ka in ring tok leya kabula Casemiro oma ka hnunga Sergio Ramos a awm boka kan ro man na kha a that hle ka ring ti chuan match kan tran ta Messi khan pakhat aron buma pahnina aron bum leya pathum na po abum zui le kha thil ati hnu khan Zidane ka vena min lo nuya alu athing zui bok kha match hun top hamrik aring hnu khan Zidane kha kabula lo kalin Messi khan ball adonga chu jong chu ti te chau hi min shrila kan nui dun taringot mai ani Messi dang tur hian engtek tik ma aman tlak lova hun hi kan ti top thei ani ngot lo chuan dan kong dang aom lovani Messi hi dan thei ani lova chanchin ro pui anu chialai en hi kan ti thei to kani ati Modric hian Messi theina san zia a hria a fakna thu po awar leya war le tlak khopa player thabik thiam bik ani na po kan pompui o me Antonio Rudiger po hian soin Chelsea tan ka khelai khan Barcelona kan ma chondon tumin ka teammate pakhat chuan in pe hlero Messi I ma chondon ania ti in min shrila nui chunga lo chonin in ring tok takin buaina aom love kadang maido na lom game kan khel tura hian Messi I mulawang kada bodon tin ka chang leta ti chuan match kan tana minute som kan khel tlin meu chuan ka teammate te ka ena keima ber zok hi bo ta dai ang mai in ka in shehialani kan bench lam ka va en leya kan coach khan min lo nui vur maya khatiang ani ta ka khachuan thil hrethiam ta a in ngai na ka neya Messi laka khachuan chanpui tu po nei lo mal taka om ang mai kani khatiang em amala in ngai na kha player dang tu ma laka ka nei ngai lo shim tactic manga dan thei chi ani lova engro man na mai in adang zo lova a chan chu a thaber ani wangani defender tam tak Messi dan thei in base anom to thina keipo chungzinga mi chukani ma se ka swang to na kha rang takin atham ral ngal vek atiani Rudiger po hian Messi meu hi chu adang thei lova Messi laka khan chaklo zo ka ain pom chiang hle Nizan khan Indian Super League season kalmek league round amor bokani ta Hyderabad le Kerala Blasters ten league round mor bokna match khelin gol khat ve khungin anin ne to kani ti hian team som pathumin elna team tinin match som ni pali thawan khelta Mohun Bagan hian league seal choin league round champion no moyan choya panina FC Goa nen direct in semi final an lut te bola pathumna palina pangana le parukna ten playoff round an lut boka abak jong te bola pasarina atanga som pathumna te hian khelma bak season kalmeka an nei to lova antan Indian Super League season atop to ani Indian Super League a hian champion an zon dan le relegation chungchang te hi hrechiang lo kan om mai theya soifia don ta ila ankal phunga hian league round te bola pakhanna le panhina te hian direct in semi final an luta pakhanna hian league shield an choi thina league round champion tina ani mayang chu tichuan te bola pathumna le palina le pangana le parukna te hian playoff round an lut thina chumi playoff round paltlang team panhi te chuan semi final an lut vele don ani hei hi ankal phung nget pa ngai ania kan soitak angkhan season kalmeka po hian an mang don tichuan intum dan tur te po hi achiang sa veka Mohun Bagan le FC Goa te hi semi final anin ma chon don lova semi final an ma chon tur te hi te bola pathumna tanga parukna te hian ti chen ani dona semi final khelma a khel tur playoff round a hian te bola pathumna le parukna in ma chon tur ni in palina le pangana in ma chon tur an ni boka chutiang ani awang chuan tun season a hian Bengaluru le Mumbai City te hi playoff round anin ma chonanga Northeast United le Jamshedpur te anin ma chon don bok tichuan Mohun Bagan hian semi final an ma chon tur chu Northeast United le Jamshedpur in ma chona achak zok an nianga FC Goa hian semi final match a Bengaluru le Mumbai City in khela achak zok an ma chon don bok ani hetiang ani awang hian final a apuya le lianzola te in ma chon thei an ni ta a lianzola le apui te thian dun hi final match ma chuan anin ma chon thei to lovani relegation chungchanga hian Asian Football Confederation road map a chuan sangni somni pali somni panga season kalmek Indian Super League atang hian hein elna hian relegation omtran turania ma se All India Football Federation in rohman na siam tharin season kalmeka hi chuan relegation zone hi omri lo mai se ti in rela hei wang hian road map a rohman na omsa chu siam rem ni in season kalmek Indian Super League atang hian relegate an la om don ri lova
team som pathum ta hian season thara Indian Super League hi an khat chun zom le thei vek don ani Nizan Khan Europa club level in elna sang ber UEFA Champions League round of 16 a mor bok ani ta second leg match league khelni in team pali in quarter final an luta team pali dang an tlavele thung round of 16 second leg a hian France club Lille khelmola German club Borussia Dortmund an leng luta team pahni te hi first leg a goal khat ve ve khungin anin he to ka ma se second leg goal thum luna match a hian German club hi goal ni goal khatin an chakani Dortmund hi chakma sela goal chhawm hasa jok an nia minute nga na Lille hian Jonathan David mangin man ruaya aggregate goal ni goal khada ma an hroi nu hian Dortmund in le thalin second half minute somnga palina Emre Can mangin penalty atangin an sipuran su ta minute somruk pangana Maximilian Bayer chon khung belin goal dang alu bel talova goal khungna hun tha in siam tam jok Borussia Dortmund hian goal ni goal khatin Lille hian le thala in khel pani belboma goal thum goal nia chakin Borussia Dortmund hian quarter final anin pet kai ta ani ti hian German club Borussia Dortmund hian an club chanchina UEFA Champions League a quarter final an lu tum kuana an tonga German club Champions League a record nei thapol ani chunzom ta zel English club pani in lanjinga Aston Villa chon an mikhwal club Brugge sithum final nea he matcha hian Belgium club mikhwal team ne bo club Brugge hian minute som parungna red card an choya Kiriani Sabe an player paimo chu no chwa ani player tem zokin hun tam zo club Brugge hian an khela an tuar zui hle mual nei tu Aston Villa tana all samzual pha boka ma se heti chung hian first half a Villa hian goal an khung thei lova second half a goal thum khung thungin Marco Asensio mangin goal nian khunga Ian Madsen mangin goal khatan khung boka Aston Villa hian sithum faing club Brugge hian nea first leg a goal thum goal khata ne to boka wangin in khel pahni belboma goal ru goal khatin Aston Villa hian club Brugge hian nea quarter final anin pet kai ta ani Aston Villa hian UEFA Champions League quarter final an lu ta ka wangin hein elna Champions League a hian English club quarter final lut thei team pakwana an nia Champions League chanchina English club pakwain quarter final an lut to ti na ani chu English club dang inland Arsenal in first leg ka goal sari goal khata an sop PSV Dutch club lian mikhwalin goal luna mecha hian goal ni ve ve khungin anin he to ka Arsenal hian Zinchenko mangin minute rukna man ruaya minute somparena PSV hian Perisic mangin an shoot ma se minute som thum pasarina Declan Rice chon Arsenal tan khung ve le in second half minute som sarina PSV hian Dias mangin an shoota goal dang lu bel talovin Arsenal le PSV te hi goal ni ve ve khungin anin ne to kani ti hian in khel pani belboma Arsenal hi goal kwa goal thumin osam takin PSV laka hian an chaka quarter final anin pet kai second leg match a hian Mikel Arteta an player tha then khat a ha dam tira heti chung hian Arsenal hian PSV a in shot on target an nei tama an goal ni te hi regular player ni lo Raheem Sterling a siam sak ve ve ani bok Raheem Sterling hian English record thar siam bokin English player zinga UEFA Champions League a team sang palita na goal contribution nei kim vek om chuna niya Arsenal tan hian Champions League a goal la khung lo ma sela assist aneya wangin goal contribution aneya ti hian Liverpool Manchester City Chelsea le Arsenal tan Champions League a goal contribution aneita ani kum samthumi hian Champions League a match somrit pariat khel to in goal somni pasaria khunga assist som pakwa nei telin goal contribution hi somli paruka neya English player zinga goal contribution somnga pahni nei tu David Beckham te goal contribution somnga nei mek Harry Kane ba ka goal contribution somli pasari nei tu Wayne Rooney te chau pluk lo anayani round of 16 second leg match danga hian Atletico Madrid in Real Madrid mikhwalin Spanish club tha pahni in machon Madrid derby kan muwa goal khat lutin minute khatna second somni pasarina mole tu Atletico Madrid hian Chelsea atanga anlak lu Conor Gallagher mangin an khunga he goal hi hum tluanin Atletico Madrid hian Real Madrid hi sikhat fain an ne ani hun pangaya sikhat faya Atletico Madrid an chaka wangin first leg a Real Madrid goal ni goal khatin an chak to boxia in khel pani belboma team pani ten goal ni ve ve an neya chu wangin extra time an khel chun zom extra time a goal dang lu bel lovin penalty shootout mangin achak jok chin felania penalty shootout a hian Real Madrid in pet masain Kylian Mbappe na pet goala Atletico tan Alexander Sørloth pet goalin Real tan Jude Bellingham na pet goal velea Atletico Madrid tan Julian Alvarez an avoid hina petin a pet goal chiang le ma se Alvarez a penalty pet goal hi an pom sak lova achan kan la soifia donia
tichuan Real Madrid penalty voi thumna Federico Valverde an pet in a pet goala Atletico Madrid tan Angel Correa chuan pet goal vele in avoi lina Real tan Lucas Vazquez chuan a pet goal lova Atletico Madrid in hun tha nei Marcelo Marcos Llorente pen chuakin ani po hian a pet goal lova goal kham pet perin ball a per chuakani hemin hu hian avoi nga na Real Madrid tan Antonio Rudiger an pet in a pet goala Atletico Madrid hian voilia voi hian hla to wangin tumli pet goal to Real Madrid hi penalty shootout hian an le thal thei talova chu wangin Real Madrid hi penalty shootout goal ni in avane zoka an tanga an chakta ane he match hian hun pa ngaya minute somsarina Vinicius Junior an Mbappe penalty hlo chua apeta ma se apet over awangin gola achan tir lova Vinicius Junior hian hun tha a khoralani he match hian Atletico Madrid tan anti manager Diego Simeone fapa Giovanni Simeone le Argentine forward Julian Alvarez te an tangkai leya Real Madrid tan an nok le hun pa ngaya Real Madrid hian chance in siam an har sat leya Atletico Madrid hian an nor na hle thung ma se gol khat ba ga lu lo awangin penalty shoot out da chin felan niya mo ne tu Atletico Madrid hi an van duai ta ane Alvarez an penalty shoot out ta a pet goal ma se gola an pom sak tak lo kha thunei tu lam chuan Alvarez khan ball kha voi ni atoka chu wang chuan kan pom sak lawani tiin a chan an soya hemi chungchang hian soi zui a hlo hle chu wangin chiang zo ka kan hriat theinan Alvarez a penalty kha engdan mangin nge an pom lo dan an neya a inzia dan enge kan ti chuan International Football Association Board IFAB ina dan aneya article som palina point pakhat na a chuan hemi chungchang hi a inzia ka penalty reng ape tu in apeta chumi hnuwa chuan player dangin an tok le pholani lo chuan ape tu bok khan atok le thiang lawani tin a inzia kal maya he dan hian a huam zau hle tuna Alvarez sadin mun ang chi te hei ba ka hian penalty an lo peta a chu chuan goal khame mo perta sela chumi perle le chu ape tu bok hian ati goal thiang lawa achan chu player dangin ball kha an to phot lo chuan goal ban po per se goal kham po per sela ball perlet kha penalty pe tu vek khan apet non le thiang lawani hei hi penalty shoot out chawa an dana ni lawa match pa ngai hun pa ngai kan ti a penalty te po huam vek ania chu wangin he dan hi apoi mo hle hun pa ngai kan ti minute som ko chung regular play an ti chunga ero chuan penalty pe tu in a pet nuwa player dangin ball an to ma a penalty pe tu bokin a to le chuan an king pui team te khan indirect free kick an hlo chuak thin ani hei hi IFAB dana ainzia dan le aman dan te chu anita a chu wangin Alvarez khan ball kha voi ni alo tok palani miau chuan dana tangin match referee te thutlu na kha adik khap ti na ani amero chu Alvarez khan ball hi voi ni tok chem ti lai hi in nialna atam le Atletico Madrid manager Diego Simeone hian soin Alvarez a penalty chungchanga khan official ten thutluk na an siam dik nge ka be sei ti na soya hei ba ka hian a soi chun zom zel na a referee khan a soi dan chuan Julian Alvarez khan penalty spota ball om kha ake a in ra din na lam khan atoka ma se ball kha a chemia lo thung penalty chungchanga hian VAR an ron kala hrengai lova ma se a thaveke Alvarez khan ball atok ti an mu ani maya chu wangin atokani ti an mu kha ke point rin ka du ani ma se nangni zinga po Alvarez khan ball kha voi ni atok ti mutu an omem stadium chunga omzong zong te po ka nge nani Alvarez khan ball voi ni atokani chuan lopen chuak te u ball kha ache ani chuan local ula inban ron phar te u ama ero chu chutiang anga ron fin fia ban ron phar tur ka hmulawani chu zong chu ka soi thei ani e atia Atletico Madrid manager Diego Simeone hian match referee thutlung na mak ati deuh ti alang chiang hle heti lai hian Real Madrid kai hruai tu Carlo Ancelotti ve thung chuan kha thil thleng chungchanga khan thutlung na siam dik ani thua sei ve thunga kei point ka hmuwa ake veilam khan bola tok phota ti chuan avoi ni nan atok chun zom le ta ani tina soya Real Madrid goalkeeper Thibaut Courtois kha a hmunai berte jinga mi ania ani hian kha thil thleng kha Atletico Madrid tan avan doi thak leya a hriat thu le chutiang ani rual chuan dana tang chuan adik khlap thu asoyani Real Madrid hian penalty shoot out a Atletico Madrid hian hnele taka wangin anni pahni na in elna sang sanga
penalty shootout tumruk an machona Real Madrid hi an chak fai vek ani 100% chak record an nei an vong chun zom zel hei baka hian UEFA Champions League a Real Madrid hian Atletico Madrid hi trumnga an pe tlak na anita a hei wang hian Real Madrid ina tum sari an pe tlak to Bayern Munich ti lawa chuan Real Madrid hian an pe tlangun ber chu Atletico Madrid hi an ni Atletico Madrid tana gol khung tu second somni pasarina gol khung Conor Gallagher hian record thar siamin English player zinga UEFA Champions League ka gol khung ma berania record thar siamin ahming hi record buwa achuang tawang ani ti hian UEFA Champions League season kalme quarter final line machon turte po an chiang ta quarter final hi April ni som panga zan lai pel dar som pani le chan ve tangin an khel tran do na heta hian Aston Villa le PSG anin machon do na Borussia Dortmund le Barcelona anin machon do na atuk zana Real Madrid le Arsenal ten quarter final an khel chun zomanga Inter Milan le Bayern Munich po anin machon don ani Arsenal ma ba ki akau leya amai ro chu English club tan hian Champions League lo hi chu base san theina in elna awm to lo ti theiniya English Premier League lama champion base na a chle towa chu wangin Champions League hi an tan chuan champion base len na ber ani ome heti lai hian Champions League a sul hu nei thaber Real Madrid an machon don thunga Arsenal ma ba khi akau zual le tun season Champions League final match hi Bayern Munich khelmola khel turania wangin German club ro puitan hian final an lutani chuan advantage thatak awm theidon ani Champions League season kalmeka ti hian run of 16 khelzo anita a quarter final semi final le final match te chau ma ba ka awm towa chu wangin tuna an thlenchina statistic sang te hi soikai lok teang tun season Champions League a hian an khel to china goal zanga somruk paruk alu towa match khata goal thum point pahni zelut ang niin minute somni pare dan zela goal lut angani heta hian hun tirlam minute khata tanga minute som panga chungin goal som sari pakwa luta minute som paruka tanga som thum chungin goal som sari pasari luta minute som thum pakhata tanga minute som li panga a goal som riat pakhal lutin first half additional time a goal som paruka lut boka first half a hian minute som thum pakhata tanga som li panga inkara goal lut atam berani second half a minute som li paruka tanga som ruka goal som kwa lutin minute som ruk pakhata tanga som sari panga goal som kwa pakwa luta minute som sari paruka tanga minute som kwa goal za pakhal lutin hun pa ngai additional time a goal som ni panga aluta extra time first half a goal khat lutin extra time second half a goal ala lut lavani second half bi ka hian minute som sari paruka tanga som kwa inkara hian goal lut atam berani ti chuang club sang statistic hi soikai ta ila player statistic po kan soi chun zom don nia club lama hian Barcelona hi gol khung tam ber ni in gol som thum panian khunga adot tu hi gol som ni pariat khung Borussia Dortmund Real Madrid le Bayern Munich te an ni position a hian Manchester City an sang bera za samruk pani point pasarian neya anni hi an tla to thung ladam jinga Bayern Munich hi position nei thaberan niya za samruk pakhat point pakwa position an nei ani passing accuracy pass dik tamlama hian percent hi Manchester City nan nei tambera za somkwa pani point pani nein tuna ladam jinga Real Madrid hian an nei tambera za somkwa point pathum an nei ani tackle lama hian Real Madrid an sang bera tum zani som paruk tackle an nei towa ball recovery sa Paris Saint-Germain an sang bera zanga somli pakhat an neya safety Real Madrid in nga berin somnga pakhat an neya an goalkeeper hian safe anei tam hle clean sheet hi Inter Milan in an nei tam bera tumriat an neya Liverpool hian tumruk lai nei ma sela run of 16 an paltang zauta lovani player statistic lama gol khung tam ber hi Rafinha ni mekin gol som pakhata khunga gol som khung player pani omin Sergio Guirassy le Harry Kane te an ni assist hi Joshua Kimmich an nga berin tumruk aneya tumnga assist nei anom nual bok gol khung tuma targeta ball pe tam ber chu Kylian Mbappe ni in tum som ni panga peta adot tu chu Harry Kane ni in tum som ni pani apeta ni ball chu sak tackle sa hian Benfica player Florentino kha sang leya tum som li tackles nei in anei tam leya tuna ladam jinga Real Madrid midfielder Bellingham hian nei tam berin tum som thum pakwa anei ani ball recovery sa Marquinhos sa sang bera tum som kwa pakhat aneya tlar hnunga adin pui pachowan dotin tum som ret pakwa ball recovery saneya PSG defender pani an center back pani te hian ball recoveries an nei tha hle safe Real Madrid goalkeeper te bot court nei tam berin tum som li pathum aneya safe tum som li pakhat nei anom nual bok
zan ina in elna then khat khalchun zom tura oma chung zinga chuan Europa club level in elna Europa League ka run of 16 second leg khel turania darsom pakhale mini som panga arwalin match lian khelanga Athletic Club le AS Roma terin machondona first leg ka Roma hi goal ni goal khatin an chak to ani Frankfurt in first leg ka goal ni goal khata an ne Ajax an mi khwal don boka Lazio point first leg ka goal ni goal khat veka an ne Victoria Pleasant an mi khwal dona Olympiacos in first leg ka Sithum Faya an ne Bodo an mi khwal don bok dar khat le achan veya hian arwalin match li an khel don boka heta hian Lyon in goal thum goal khata an ne to FCSB an mi khwalanga first leg ka goal khat ve khunga in ne to Manchester United le Real Sociedad te Old Trafford an in machon don bok Rangers in first leg ka goal thum goal khata an ne Jose Mourinho ka iswe Fenerbahce an mi khwalanga Tottenham in first leg ka an ne Zolo AZ Alkmaar an mi khwal dona first leg ka Alkmaar hi sikhat fain an chak to ani Europa Conference League po zanina an khel chun zom dona run of 16 second leg ve khel tur ni in heta hian in khel tur lang sar zuala English club Chelsea in first leg ka goal ni goal khata an ne to FC Copenhagen an mi khwal don ani in khel tur dang te hi chu soikai talo mai la anol pui poina kan hriat lar lutuk lote an ni hloma chu wangin a thachiang do chuan thala kan tarlan hi lo chik deuh ta mai la a thamai ome transfer thule ngai thak chun zom don ta ila Christian Falk in tarlangin Arsenal chuan German forward Leroy Sané chu Bayern Munich atangin ni pui huna laklu antum dona Sané hian Bayern a contract anei mek season kal mek thleng chawani awangin azia bel lawani chuan ni pui transfer kongka hon huna free transfer a laklu thei tur jinga atel don ani Spanish sanchin bulian in tarlangin Arsenal director of football thar Andrea Barta chuan Newcastle atangin Bruno Guimaraes laklu adua Real Sociedad atangin kumsomni parukmi Martin Zubimendi laklu adu bok Football Espana in tarlangin Barcelona poi Newcastle atangin Bruno Guimaraes hi laklu antum don ani Mel in tarlangin Liverpool chuan scout tirin Ajax atangin defender thang duang kumsom pakomi Jorel Hato anen thlame ka anzir chenna report athat chuan Liverpool hian laklu antum don ani Talksport in tarlangin Everton chuan Newcastle atangin kumsomni pasari mi Son Longstaff laklu antum mek Team Talk in tarlangin Manchester City, Manchester United, Barcelona le Real Madrid te chuan Leverkusen atangin kumsomni palimi Dutch player munom le tlanchak Jeremy Frimpong laklu antum Spanish sanchin buten tarlangin Barcelona chuan Manchester United atanga Dutch midfielder Frankie de Jong kumsomni pasari mi leidil na andon pan maktadwe somnga pasari point paria chu anpom theilova United deal na hi an nolani Spanish sanchin bulianin tarlangin Barcelona boss Hansi Flick chuan De Jong hi kolchun zom zel adua club malam huna player tangkai ni zui zel turin Hansi Flick hian aduani hei wang hian contract tharjia puitumin Barcelona hian De Jong hi andor tharle ani team talk in tarlangin Everton chuan Tottenham atangin kumsomni pangami Israel player langsar Manor Solomon chu laklu antum dona ani hian tuna hian loan in Leeds United ta na khel mek ani German chanchin bulian build in tarlangin Bayer Leverkusen chuan German playmaker Florian Wirtz chu anhena omzel turin contract anzia tharpui thei anin beisei hleya Bayern Munich le Manchester City ten beisei mek ma sela Leverkusen hian an playmaker hi chel antum hle ole khati chingkha tun tuma football ti kan ngai thlak thei chin chu nile photro se